Balelapa la moagi yo a bolailweng kwa Diepsloot Khulekani Nzima ba re ba utlwisitswe botlhoko ke loso la gagwe. Nzima o gareng ga bao go begwang le Ma-Afrika Borwa bao go bolawa ga bona go tsositseng chakgalo mo baaging. Go begwa a bolailwe ka go tlhabiwa ke segongwana ka Sontaga bosigo. Tonakgolo ya Gauteng David Makhura a re go tlhamilwe setlhopa sa matseka tebang le go tshwara maloko a segongwana seo se rweleng maikarabelo a dipolao tseo. Re lebogela ke monokeng ya baagi ba ba kgatlhanong le bosenyi kwa Diepsloot. Re batla gore botlhe ba ba amegang mo ditirong tsa bosenyi ba tshwarwe. We did door to door to understand how many were killed this past week and how many were killed from October. The 7 is the total number. They are South Africans. This I must say. And the community is alleging. And let me tell you, we spoke to people who were attacked. We got into places. They explained to us the modus operandi of the gang. They are alleging that, yes, they are not South Africans. That's something that the police are following up on.